Town Clerk wa Mbarara City South Division Hajat Sarah Ndaula yagira ngo eby'omushobora akatale ka Central Market bibe byishyikira mu ruguto kandi batandikiye no gukora wholesale ekibabiire babazibiire. Tonga merchandise abadde atambudde ng'atuuse ku kkubo. Tulina veranda, tulina corridors, zonna zibadde kutayi. Kyokka akatale kano kakolebwa, gavumenti yakakola nga ka muntu mufuna akola. Ng'omuntu bw'akola n'akola, sitooko n'awera like n'akagawala, alina okugenda elsewhere n'afuna. Naye kyensudde nti abantu bangi. Can you imagine tulina the wholesale what Central Market? Chairman wa Central Market Muhumuza Emmanuel yajangwa ebintu by'abantu byakwatwa gye kandi yashobora hazindi nshonga ez'okukwasa ebiragiro ebi. Nunga kuna jandireka concentration y'itutikitike ahadukaza herzonka bampurikiza kandi najangu batakagira ikintu cy'omushubuzi cyona eki batwara tubagayidinge iba kwenda bakome onka atakagira ekiturebere nkanye mwabaza batwara ebintu by'abantu twajangwa ibintu by'abantu mbireke babiyeho baronde barate onka batakagira ikintu na kimwe kiba impounding. Yes, ekinkwenda kusima council this time round baba smart nubahurikiza babatakurwana ate naninjagajya ko bararete ngakavuye akatara. Yayongera yashobora kikora cyo kubinga babire nabashashure emishoro kumara obwire buringwa kandi kanso yabahiraho okora. Twashanga nk'abantu abahirize emyanya nk'abana bahirize university abatine mirumu abo gukora mobile money abo kuza bwa juice abo twaroketi gire kanso omwana twire nashashura eyina agarukira kuzo mu office kwakira register y'akatare ngaja ntoko umuntu kurye kumibira 22 kanse kamwaroketinga atwire nashashura ubusoro atwara mbinge atore aba bana no bakuza kubere kizuru nore abantu batiganisa president Museveni bendemirumu mwenito president Museveni yateriza akatare ako kwasa kwa accommodating namba kandi wabatiro otimugenda muze mutaye. Dickson Bakinduka ori kuri by'obushobozi n'obutaro muri Mbarara City yagira ngo abari mu mahanda nabaguze ebintu nibyo bimwe nabine license kandi ekiyagira ngo kiri cya buringaniza. Ekigenderwa cyo byatuye abantu mu mahanda abantu abinji bahereza trading license bapangise bizimbe kandi baguza ebintu nibyo bimwe ebyabo abari mu mahanda bakwambaguza. So ekigenderwa kwenda abantu bareke amahanda atreste bazaye amaduka gabo. Nabwanyuma bagumiza marka baterine iyo bacenye ubujuburi kwingana 10. Abashubuuzi ba ruguto rwakabaterine Rure Hassan yagira ngo kanso ishemerere koreka ubu bari kwenda abashubuuzi aba bakome abo kuba kibatangarize kureba kanso netaho mbizimbe eri kuyama abantu abari koreramo. Ubu kanso gutaka gwine myanya yo kuteka amabantu sitamana abashubuuzi akubanga turebere for example gayize view kanso netaho munda nesaro obuzo buryo munda henye no munda so itonka abashubuuzi marandroads bine kibuzo ekikuzo wa kanso kanso boundaries zawe niziha kubanga ntureba notaho mizimbe notaho mbikubo n'abantu no babingari. Rure yagarika yashaba ngo habe kuganira hagati y'abashubuuzi hamwe na kanso kutereza inshongezi. Twachaba kanso tufune meeting y'abashubuuzi na kanso tugere ibintu bitwagonzora ahakwato kubaza kujota abantu mu displaying emari kandi omuntu akubasa kugura ikintu ekiryo munda cyekikiri tune kwikizanga kugira ngo displays zibase korwa. Ehurire jine kigenda Omumaisho kwetororo mu rurembo rwa Mbarara hamwe n'emyanya ejetorire bakuraga gashakwa iya na kankwasa omuri Mbarara.